Son tiga ke? Baru wasja. Bạn sắp sắp vào rồi.
Biasa kapal macam kesian rawat. Sekarang mulai sewaktu rawat. Menjualnya kita suwet. Yang itu sekarang kaya kupur sola pencapal macam kesian puri sewaktu rawat. Kanker itu sekarang wawat. Pahn kupuran presiden dan kanker kapehsehpen. Waniki kapnan wein Pohnpei. Hejmal wawan pintoka lo figure and legislature in Pohnpei. Kapuyap wawat pona seki honorable secretary kan lepajoto sang tapon matay lo bisan abetan. Waniki rail pilin ko kosan legislature. Tikan Oke, kawan banyak bagian ketika pada rawat berbahagia kasarawi pen kapal macam serdahn wasahn kapehsehpen kapehsehpen kapal macam itu kapehsehpen kan lioal area sukses pwehl kapal macam kesti asyala muat mau ya pesnani buat makamu kapal macam kesti anai kapal macam Kosantian kayak tiyan sapul macam mama san rawat. Iman patohwen kaya German foreign PUC and pata paluwat o pusa o uya sakaratan kasam kapehsehpen nan sapul macam kasti. Ejumal sakaratan kay bani wow o kapeng lap bang kupuran sama saya nilap kau no coach. Apa yang pwehl sakaratan kay bani bang kupuran nafsak kinyap wow lap bang kupuran sanan kanan sukses John wow niki sabulmar mulai iso serisokan koros so mas o pelientan kan koros ong nan wein sukses Ejumal sakaratan wow lap bang kupuran His Excellency President Pwehl the Nanso Sitnach. Patohwen wow niki Sabulman Pohnpei Utilities the Honorable Reed Oliver. Patohwen wow niki Speaker Yamaguchi. Tultokoy ko wawat melag yang amoy Senator kan koros na yang pacayan sa pulmachay Kextin rawat. Patohwen wow niki Sabulman President Honorable Secretary kan koros na yang pacayan sa pulmachay Kextin rawat. Patohwen wow niki tikan o langlang pasabaskan koros. Patohwen wow niki CEO Nixon Anson o amoy staff kan koros. My utmost respect to Mr. Lee. Thank you for joining us today. Nanso, nagkacun ko po na po yung sakaratan kak pacho, yung Patohwen white. Kung kak bawang niraikan, gusto siya Patohwen Pohnpei, natuwag siya tikan tamarla. On behalf of PUC Board, it is a pleasure to be part of today's groundbreaking. The Sustainable Energy Development Access in the amount of approximately 11.4 million francs between the FSM and the World Bank has come at an opportune time. Today, Pohnpei State has been experiencing power fluctuations, and we believe that this project will be a contribution to improve reliability of electricity supply, expand access to electricity,
and scale up renewable energy generation. This project in particular will address the improving reliability of electricity in the state of Pohnpei. The Nan Pohnmal power plant refurbishment will address PUC's challenges with insufficient available generation capacity, which is way below the installed capacity, to cover peak demand in a stable manner and reduce unscheduled shutdowns of power supply and insecure waste oil storage. This project will obviously finance and assist PUC to acquire a minimum speed diesel gensets of about 7.5 megawatts total, which will serve base load and provide appropriate redundancy. Consultancy for technical specifications and analytical work and maintenance and supervision of work, associate grid facilities in Pohnpei to improve the operational performance and generation capacity of PUC, waste oil storage, tank and spill containment, removal of obsolete generation equipment, and electrotechnical and electronic equipment such as power system, supervisory control and data acquisition, measuring, monitoring, and protecting devices and converters to help PUC improve its operational performance. I am pleased to see that PUC is already looking forward to position itself for the energy transition that has been advocated at the national, regional, and international arenas. As you can see from the program, PUC will acquire 3 separate gensets with about 2.5 megawatts each. This is good strategic move by PUC as we transition to reduce our reliance on imported fossil fuel and increase the renewable share of our energy mix. PUC will be able to turn off at least 1 or 2 of its gensets to adjust the prevailing demand, hence reducing its consumption and creating savings for PUC. The issue of grid stability, as it was one of the Micronesian energy regional issue mentioned during the MIF meeting a few weeks ago, I am happy to see that the topic now addressed in this project, as PUC is reviewing new gensets that will allow easier integration of the solar PVs to the new system. Equally important to highlight is the fact that our waste oil will be properly stored and the whole generation and equipment will be removed and disposed properly. I believe that our efforts to secure this grant for Pohnpei is a noble goal, and we are now realizing that effort. I congratulate and thank His Excellency President Panuelo and his key staff, especially Secretary Akinaka and Secretary Eugene Amor, and PUC CEO Nixon Hanson and his staff for their diligent work to move this important energy project to this stage. And rest assured that we all, especially the board, are looking forward to the completion of this project. Thank you, and Arere Sakarata. Kalangan kongwi sakaratan kapehsehpen nioralap me pato sang German important PUC. Challenge ka kaslang na new sakarata. Nagbil ko na yung pacheng sabal matay mamasan ka ng runway. I mean patawan lukayang asok set speaker and legislature sabal mo itong tumulanso kung na sabal matay kaskas. Salamat, Pohnpei.
kapengki at kapiyang pateng kasarawi and ranwat. Amo na ipan pato, menyang pateng sakaratan kay po ni kan sansal kay po ni Bangko Prananila, kay po ni Pohnmal and Araksol Pohnpei. Dahil Nan Pohnmal niya po ipuwasya. Wow ni isunadkan po. Sunadkan yung sopes. Wow ni sa Pulmar, dikent po nanadatan kami. Wow ni labalap kay di Coruscant Valencia, Momocho, Melel Government. Wow ni Melel, His Excellency President Panuelo, the Nan Nett. Wow ni Melel Kapinan Pohnpei, the Honorable Reed Oliver. Wow ni Melel Secretary kan and Sabul Bantay Government dinapasan bayang pateng kay. Sigilman wow ni Melel yang ay Senator kan, Cabinet kan and National or State o kay Foros na Nanpohnmal pahn sebulan Nan Pohnmal masaksi. Sigilman kona so wow ni Melel Board and PUC, Melel Chairman of Board, Hall, o CEO, Anson, o Management, o Division Management kan Corus, o Tontatawag in PUC. Di patoto, pwede meryang pateng katawag. Bentado na may look sa gabil, patoyang iban patoto. Pwede meryang tuon masuki o dengan kri katawag na niyaran mo. Kayo, iban, Kausela, sakaratan niya sang Chairman and Board, yay, Chairman Paul. O congratulate Melel PUC. Melel kapeng President, sa bulumuikan, may eupene o sa waskita, kato, when money yung asansa. Asansa naman, when money naman, nempe matatuta, may pinpoint tayo so dito naman. Pero yautan ni Katong kinabalaan sa was na million. 11.4 million. Kalangan, ikamelala senator, yang ay senator kan, may niyaw kasarawan masabil kayo, totromet. Pwede aral bilyang kaselelki o may doon mga suki accomplishment niya. Congratulations on President o iraikan karos kapina o iraikan karos na yang patriyang kami o kalwa ng mga totoo. Melel, congratulations on Board, PUC, Management. Pwede sa mga mga totoo, may ikak patrawan nagkangkan patwasang red stripe PUC o patulang kuliah bercail kan leader kan state o national. Congratulations. Pwede sa mga totoo, may ansawat sa ikak patrawan may sunungan kalapuyawi. O ikapengki pagranwat sa ikak patrawan may serdahn pwehl pantabiyata sa inagkakan. Tungalan ko sa bulmen kiye wasahn lialan bagan katayala marain sa lial na wasakan masaikin. Medan wasakan na anane kayo yay no school no wanikan o cleaning kan. Wasakan ba ininito wasang kolonya. Ay ini kapungki. Labanan accomplishment unit. Ikamela na ba lakang pali mo yung tayo tangkap realize me pwede bitaglan lial tangkap niya. May mangi accomplishment toto kaptay mangi kaptay patrawan meron kaptay leader man men Pohnpei meron may rahin na sa non patrawan sa government ito maraban patrawan kaya accomplishment niya niya man patrawan pwede bitaglan niya o kakelam pa siya lial nan wegan o wasakan koros no niya na Aibat memang sekarang kita congratulations kalangan yang kuramai. O ipaki maniaso magdahil pahn kasarawi melel kapitulungan ni mo aibat pagi sama tatawad at lewiyawi o tiga dan yang pateng kasarawi diyan pa siya dan pagkakat wisya kalangan arere
Kalangan komu ya speaker and legislator sakarata kapehsehpen om sapul macai kach mawia kai keslunan sapul macai kai rektian mama sanin murisu wasirran wat Egin menan semua ke pata sapul macai paluat kalian PUC o lukayang kapinan wain Pohnpei yang paceng sapul macai mas ning kawai tak sakarata kan hong nan sapul macai kach murisu wasirran wat Wow, kapadapat kandel kan puradir. Dekat kingdom, usapun manki, strong forest, out of lang santa o shade forest. Eight small wow kan kupuran, corruption go to you. On sa ko, iso ko, dekat ko, nanalam ko, nakinyi ko, o lang kosokos, kosong parusian, dan sabon badan kadensya. Tajutong wasahn pwehl imen patohwen lagi Nan putak begini dan marking sobes isenanten sobes o oloy sa seriso labalabin kalian siyang koros sa nung sobes Tajutong wasaksit itmol wawlak kan kukurin President Nan Nett His Excellency President Jacob Patuelo Tajutong lagi Sabon Matay Speaker and Pohnpei Legislature, the Honorable Martin Yamaguchi. Yan sa Hoy Pinggan Pagawang Wanagi, Honorable Members and Legislative Basic and Pohnpei, Nayagati, Senator Ensign, Senator Hapra, Senator Lepa, Senator Pohnpei, Rekan Chorus, Isu na Pagawang Piliangkan Wasaksit, o give special recognition of Sabon Matay Congressman nila. Aliyang Alright, Jacob. Believe regional Sagaratan wow and become a German import and PUC. Yang aking board member kan Boris and PUC. Ipilman Donesef o Palayang Wawat. Yan ba naman mga lagi? Secretary Kanti, Secretary Amor, Secretary Ankinata, Secretary Haisep, and Chief Justice. My good friend, June Bacalato. Wawat and become the Assistant Secretary of Boris. Yan pa dyan, sa pagkandalo ng kanyang Patohwen Wawagi, Mr. Lee, o William Bekan, at kanyang W. Frank, o Right Powers of Gonel, Wawat and TikTok. Iba doon pa dyan, Speaker ng Pohnpei Legislature, o kabatayang sa karatapkan ni Kapit. Tong tojok dahil kagkimin ranwot, kuwagi out of an ranwot, ay badoon ka belelet, na sapon matay, ew penen pukul, sapon matay, ew penen kapit, sapon matay, ew penen uwit-win, kat pajowi tagat kutwin, nan atakan PUC, ay yay inagay kasin kagkimin ranwot. Siya kamapin na tongkan siyang rancho yung koto, oras kasin man. Siya kasod, chik, sarakan koros, dahil ka kagilman. Pero ya, kalangan na paratar o lapoy ang patar mo. Kapingong Melon, Office President Senator, President Mike Inisha. Yang aking Melon, World Bank. Kung yung iwasak settlement, eleto settlement dahil matasa ni Ram Isabel, Pohnpei. Ram Isabel, Talo. Billion Isabel, 0.4. Sorry, itumal wow, ito katuan manukela, ikan tamarnan. Pwede makansyon din, pwede tatapon. Sa pun matay, may kasarawi kan, sa dikasta, serdahn. Di, katuan Willianti, sa pun mamaylaw singkat na. Dan kacayang, Office President. Dan kacayang, Office Speaker. Senator pa, Office Correspondent Pohnpei. Uya katung bulan kan kukur koros.
Israel kan may sa kagalibi world kan o Israel kan beleta sa waspukat beleta wasas Israel kan bagin hang tatong kusuk malakat nagkat itong Pohnpei sa patuhwen ng Pohnpei sa waspukat sabot matay yung penen kapinglan dari asodja neko diban pa doon takasayang hindi malutun kung sa kanada tanasin me sangar honorable speaker yamanguchi Opil ulianti opsin kapina kakatayin pagungod ni Ikan Pajota ulian karus kalangan ng kuburan main ko re-regional sa Canada. Kalangan ng mahasanin kapnat sa karata kapatapat na sa pasyang sapul macay payaw tawton ranwat. Puwer kapkair sapul macay mamasanin muriso wasin ranwat. Imen patungan luka yang nasusit Nett the presidentin kantak kapatapat wat and we are sapul macay masanin kairong sapul macay Christian muriso wasin ranwat. Menintay Kuyen warang nanay tungol sa karata ang mawe Imin patuhwen tiyanggi o pateng sa karataan wawkan kepenikan met tiyang mawe o sa karataan kaping wow kepeni kan kuburan enilap sa matay kot yeyas me kinuya koten kotakan o nambarki kan o kinketin capi sa macay totongkan anso karos o ran karos kepani joror don molen wawen don beyu hir eroksogon don beyu pwehl ranwech a kepani joror don erekso nam putak pegeniap kilwaw niki iso nanken and wein sokes lang samorokan karos me paten kitay lolo iso seriso karos ranwat hey sakaratan wow pambil toke sabul matay kepina Honorable Reed Oliver ranwat na wiya kepinan Wayne Pohnpei wow niki speaker and talian kokusunet Honorable Marvin Yamanguchi o yang amoy son kokusunet kan karos pil wow panpil toke melel uliepen son kokusunet kan Nan Pohnmal legislature cabinet kan and Kampan national government pil Pohnpei state government ranwat pil wow niki melel chairman and board in PUC nantu te Eric Paul yang aki yang may board member kan karos wow niki karos management melel general in PUC Mr. Anson piltuna se kalian lamalam momotso melel ikan tamarlan metan wiya kasarawi ben totok lapwat ranwat kwe yen paten sa karatakan melelong kaping imen patuhwen me nantu chairman in board in PUC wiyalar sa karatan patuhwen white dari solaban tola o bilsair kaluwo ipan orolopedate inonten sawas me sansal ranwat magsahiban tola o wiya kasarawi pe kweki buko and office president polepene kanta ka kapatapat sa kisailan mangi peneme ikisen sawas sang World Bank eri imetan ulian kin kisai si partiyan kapina speaker karos board o management and PUC cabinet member in national o son kokusunetan
Thailand ketskiang lopolopen ong World Bank nintate uliape we sote yang kaunin uliape o pachen kita ranwet ay pekita kita Thailand ketskiang World Bank lopolopen kalangan kami kita ketin mama sani ranwet sopan ketlalole 11 million and sawasang World Bank kapueki buko polepene kante kapatapat Thailand mangi me project in sustainable energy development and access project pato ni million silisa kueki Thailand state tayo wein ruk chualen ki yakis wein yap pilakis sawaso o bil wein kusai ay palitiyon met 11.4 million betan so iseta Pohnpei Hari pampakian kapina speaker we are kaping lap on World Bank financial institution med lap melel ang so wet civil koskosonayer million pan pil patoni million wenesak sama bencai ban ketkiang towe ong ni priorities kan me pan pil chipta na new cycle ay takap me pan pil chipta o totola nan parakan me pan patoto eri ranwat kecai mangi capacity Pohnpei ong PUC me cai supplement ki wasahn lioal me kesempalong kekirtaan pain way o ranwat cai patohwen me megawatt issue me pan patki yang tame mi ranwat kecai ban mapasen lang mo me kaunom pen project watch pan kolala kirtaan Pohnpei nani rai rin somba riesek lemau ong capacity and kaksawasegi Pohnpei o bil pache ang kante kapatapat niya cai wiya capital te sonen kante kapatapat and kaksawasegi totongkan megcai ban kesilamawan eri ranwet kabina speaker o karos me pato peneran wet Thailand kakawawi totok wet kasarawi ay pampat kiyang karos me wiya totok wet kapayata melele chungol cabinet national government pat kiyang PUC o kaping totok wet sansal ran wet o pang pwehl kweti chay ban wiya with groundbreaking me pan kasaleta me implementation pan sansaler sang ran wet patola mo Erini motomot imen patki yang sakaratakan kepina speaker o sakar kita kesempatan project wet kalangan o ereri sungon sakarata. Kalangan masen sakarata sang nasoset Nett pilihan suwoto ya president dan kanta kapatapat Micronesia. Apo kemasan wo mawya la kair sapul machail kairektin mamasan kanan buruso wasin ranwet. Amoy na kuna chalang katlang nan inon tapen sapul machay katpen rawat may serdahn project machay katpen mamasan ni nan sapul machay mamasan kan. Pero puye ka kaunaptan totokan serdahn masapul mumay paluwat patohwen kauna bata paliwat kauna bata sapuli isa kriyaw o irailo ko mapa patohwen kakasin bata kaskatwat o wiya totokpen serdahn apoy ka kupuro sa ulap masansal ranwat niya kamurapir kisen sapul mateten kapay ay masansal lang sapul matay kaskir ranwat Ramapan kamu hui sapul macai serdahn ranwat ong nan mea kriyaman President Nagosam Kapna Nan Pohnmal Speaker in Pohnpei Legislature Honorable Elena Aknaka Honorable Yuchi Namor Chairman in PUC Port Tigan Tamarlan Chairman and PWTC, Patohwen Legislature. Thomas, the PUC CEO, Williapen
kausap ta kausanan kapal macai kecil ranwat tulikan kapil kap secretary Eliezer o mayang pasang kapal macai kecil ranwat manin paito ye yutan li mayang pasang kapal macai totoo kan serta kesampal macai kapal man ranwat suluk luk ma tawas katawan sa kapal kan helmet kan Hari ako na Aman mo. silent ka po rin. Oh, aku tikan. Oh, karos may ket-ket ke pas pada lagi kawasan ni lemarai panama. Tikan. Aman mo. Kau lu pengurusan tiba. Ya, Senator Rachai. Kamu. Iban patohwen sakar ni sansal. O emenemen nan kubur. Mai ko samad kum kating paradong ki ranwat pil pon pacheng sabul mar kaput sansal ang ki ranwat pagi pil uya kamorpen shangkan karusya lel sabul mo kaput ab melen sakisen ni sarawi kum kating kasarawi na ground breaking work when uya kaput lili mo sansal namin sinisisiw pato. Kung kamagaleta wasakan koros, masano yang kaison pen sabul mo may rongamaw. Sa patohwen pa kami koros, may maramoy marnan kao, or ya ki Kristi ka kao na kan. Ya bisarawi kawan. Ya, kailangan karusyan. Nan pwehl. Cepat. Riau, Jilu. Okay, level up. Aman kita sapul me teh ngoleh sapul lo lisarape o paison. Pweki sapul macam itu to kayak kecil pun ya. Iman pleo pakita cailang kecil saya bang kecil nan konos tes sekan sochukan ranwat